I postoje roditelji koji nemaju, a to je opet duhovnost, nemaju snage da svoju djecu puste u život. Da živi svoj život, ne moj život, nego svoj život. Da pravi izbore i da pravi pogrešne izbore, a ja sam tu i čekam. Zamislite vi kako izgleda čamac ili brod, vidite ovdje kod nas na reci, kad je usidren, stvoren i da plovi. To mu je suština, to mu je funkcija da ide, da plovi rekama, morima, a vi ga svežete na obalu i osudite na smrt, na propadanje. Od nekretanja počinje da rđa, da propada, da mu otpadaju delovi i da mrzi sebe. Isto bila i sa detetom, sa čovekom. Čovjek je rođen za pokret, za idenje od jedne tačke ka drugoj, od iz nebića u večnost. Pozvan je u večnost, u večnu radost.